be umegina kilo megina ludiro ruede ludiro kalkwaro gavana wa lutela iroma papato weng ilogo paluo achuli alu langi luong an di Kristo hamara safaren picha la luor daga imiene la po wi kaka la tir loka da dakla ti kama unu neno chalo balle umiero kitiro ene gin ma ana tiye an pa tiyo ki lok gopa ento ana tiyo ki loka da kama no mieta ne umiero ki lok ye loka da dong la wa bedo ki lok ma mega ma agenda ma mega la wo bedo ilok kom lutela ma ki paka ni 11 parliament mala wo ana bedo ye ento pa cher matut piana ngeyo ni tindak ana bedo ye iyada ujo wa lu bol kui mati logo paluo achuli alu langi un amierno win an mabe ikar malutela MPs me 11 parliament gichere parliament po chwalo kar maduong coronavirus otieko porrogo logo Afrika ma yada coronavirus obalo yupa lutela ma megwa MPs mapelare peri jona chel keken coronavirus obalo yup worldwide ma inone tomatoma i Uganda olo twal dano bero ka lupo chik ma un lo bol kui ka chelo ki un jo me ruore neka ma uneno chalo lutela me 11 parliament pegiti ka timo gimo ana miero wacho botu ne corona obalo yupa umigi wa kilo migi wa ma wano kero gene kom gi geno chere parliament corona yo balo yugi ma yada wa parliament me Uganda kiloro ka wi upo wa transport communication kiloro wa ngara chele umiero po ngole gang pala wore mono gin ma ana ng'eyo ni wan lo bol kui wiwa wil lok ki lok eni kidong bene lok mukene ma ana miero poyo kere ki wilo bol kui ma mekwa ena ni wano tie ke ruore neka mogo dak wano tie ke jo mogo magi miero ni dano miero bet ka tupe leb mono wajo ni divide and rule watiki dano mogo kin gang ma mono eno ni mono mano a ki dugola pa jo moni ma ino ka chalo dong akero ni honorable Okot Amos gimon ki chiere moni ibi no ni chiere emne ene dong gubernur opportunity me bedo ka lok marach ki nying honorable Okot Amos unyo ka kete goge chiere moni gidek honorable Lagen ibi no ni gena dong gubernur opportunity moni me bedo ka supplying lok gopa ki nying honorable Lagen wek luak magibolo kui ki Lagen gu chak neno ni Lagen dan marach anda wa waji lok doga wacho jowa koko to matika time i region mapapato weng mati logo paluo Acholi sub-region, Lao sub-region, West Nile region, koko mati atime kom lutela me 11 parliament. Po bero bal pa lutela me 11 parliament. U bero bal pa joma lutela me 11 parliament u le lutela ki bodgi. La wua bero ka kwano nying jomo kene. For example, ana bero ka kwano nying joma don magendong guri tela. Machalo honorable minister Uriem Andrew Kelogi. Honorable Minister unek ilaro balo kege. Honorable Minister Nobad Maoge. Honorable Minister Beatrice Anyuage. Ki Honorable Ulanya Gilbarge. Honorable Antona Kolge. Mona jo maguri tela. Inano. Udonga to para mo kerone kinge. Piane udonga to berikin dano mayam ubero kadon boxing way parliament. Ma wube lenga lea. A wube lenga le wi mecha me parliament ineno gitor mecha chalo la ten diel matiga tor bader an paro mo keto donga to e kingi no miera kero donga to da ko donga to ka kero a kero regime eno ni ento po berikin dano ma obero ki ban ineno wi pa professor ogala tiguge mona joma gira dong umiero ke pengen ineno kay chere ya chwa wi pa kumuri gange mono joma miero ki penge wich pa hol beto change mono joma gen ko nyweno tela logo paluo mukene mati lao pa ngeyoge mukene mati West Nile pa ngeyoge kano ngeyoge kno ko akwano nyingi wen for example ana miero penyu ikare madano ti kam ikare madano ti ka chana kam eno ni bene lutela wa me 11 parliament ene go beru ka chwalo dane kam gin mano miero lu diro wa yam chan go timba ene no umiero go bet ki agreement ki Museveni umiero go bet no ki proper agreement ki gamente pa Museveni ni yada in kirade kelo kuchiba wan machalo kumura rigange wan machala hol beto change
wan machalo honorable minister Oriem Andrew Okello gi, wan machalo Nek Ilari gi, wan machalo Beatrice Anywa gi, wan machalo lutelo mawari i Lamu Sub Region, wan machalo lutelo mawari i West Nile Region, wan wamiro agreement ki in His Excellency President Museveni. Uno by now ma wan wa logo ma wakok ke nying lutelo me 11 parliament no nono ne, uno kono wan watiki agenda wa chon ki gamente me Uganda. Ento wan machalo lubol kui, wan machalo lutela, agenda ma megwa ti kwene. Ka inde penyo kubere Honorable Minister Oriem Andrew Okello gi, ipenyo Honorable Minister Beatrice Anywa gi, ipenyo Norbert Mao gi, ipenyo chalo Professor Ogeana Tigo gi, ipenyo lutela ma chochone ni, i regime ma uno bedo ni, agenda ngo ma uno nyuro ki gamente nyo, agreement ngo ma uno kero ki gamente ma doki lokom luo, ti kwene. Ma lutela me 11 parliament giromo leone giromo kupune ki kanyo, agenda ti kwene, upeny lutela machon. An pa kwano ba, enta bila me kakawa pa jopatong, ubiela taro ena tiwi an maloko keda. Inano we. Uweko ka ine winyo lok doga cha mukene, aloe wa members of parliament mukene. Aloe wa lutela mukene. Piene, peko pa wan kaka luo, achule alu langi, peko watiede, wano ngeo yer lutela. Eno lutela ka kuchere parliament, pegi ngeo lok mone ni agreement ki president. Pegi ngeo lok me agenda ki president. Gichero gi lok ata. No miero gen ka kuchero gi waja tini. His Excellency President Museveni. Gien ma Okello wan ma wa aki Lamu Sub Region. Pero pa Lamu Sub Region tiko man. Pero pa Northern Uganda tiko man. Pero pa West Nile Region tiko man. Ene area ma wano miero ne initi ye. Wekere dire maya don wan lutiano lewa no wa ngeo ne agreement ki gamente me Uganda ma doge lokom luo tiko man. Ento polkare wan lo bol kui wan yer lutela ento agenda peke bod gamente. Region mo kene ma uno neno gitika developing gien gitiki agenda ki gamente. O weko koro ene weng ana chwali komu kumurigan ge, achwali kom Professor Ogeana Tigo ge, ana chwali kom Norbert Mao ge, achwali kom Beatrice Anywa ge, achwali kom Nek Ilari Baloke ge, achwali kom lutela matodon weng magiti luo Sub Region. Achwali kom ge, pa achwali kom 11 parliament eni. Neno, 11 parliament ba, kombere chawane, ludiru wa mayam chondongo nyweno jemio. Maka wono wache wono bet ka lako lutela, ube lako lutela, paka na obi ol. Achuli bene waje ni dako ka Okello, pedong ni chabera chel ni o yachoko. O kono ni na rio adek dako yacho. Iriemo mone tiyako. Ineno. Wan lutela, nyo wan lo bol kui mawati lobo paluo. Wa wego la kuritim mone ni, la tela mono telo sizona chela rio kiriemo. Wa wego mone medugola mekin gang. For example, la wo maja la gen, MP la gen, me ya gago, ubero ka daki LC5, ma ana bero ka neno ne social media. A penyo ko lok ene momore, a no ni, lutela ma megwa bene mati district bene gen lo bal. Ka member of parliament ma megwa Okello gimone ki ibo peny, gen long gemer gi lako ki nyingi. Pegi rama dong tim announcement, ki nying la tela mone ma no Okello gen. Chalo la gen Okello kweri diang, me apoka, kono kweri diang, kono kweri ngo. Okello ma apoka, bod luake. Ene no ni LC5, petika ye, me hearing lok ene wako ki nying la gen. Ene kere yina nga, pechwer chunyi. La tela mono tute. Mono rom ki dako ma, kadong la cho Okello cham gang. Endak tiga wachi ene ye Okello cham me. Kunten la cho eno waro chene ki jaba me wilo cham. Eno ni mono gin mabe, un luak ma ubolo kui. Uno pore ni dano machalo LC5 unyo kao, kagi mona dao bina chingi, guchere radio. Guchere go wachi, luake wan wa mero nyo wune, MP ma yang chwale machalo la gen kubero Okello kweri diangoko, ma ana none, uno beda tera, niano ne wabe wajo, niano mala gen bipoko keri kweri diang, enone. Kumbere chane wandong wa gama tibotwa, enone ene ini wajo ni ini LC5 maitika tikada, ini kao maitika tikada. Bal matie wono bol kui ka winyo myero nge mabe ni lutela me 11 parliament giti ka temo tero yo mugom matero yo mugom peyot wanga kikoki komi unyo wanga dano ko kamo ke ken kama miete uno neno ko ki yupa gamente ka iwe ki ti gudi dugola pa jomo ke wango ko yene guru be goy oti dugola pa jomo ke beru ke nyar development bino chipi ngo uno ko kom lutela wa me 11 parliament
lutela wa ma 11 parliament gitika yenyu yo meter ne wich pa okot amos ge wich pa santa okot ge wich pa la gen ge wich pa okien pp ge mono joma fod go donyo manyien they are innocent gi pe ke balmo ka kona loko ki nying lutela ko mane dongi jogo chene ke miyo bot ke di krisama la gen pero ma chulo an me loko social media okot amos pero ma chulo an okien pp pero ma chulo an santa okot pero ma chulo an lutela wa manyien wen pegero ma chulo an wich pa chora nan sige pegero ma chulo an pe lok ma mega ma loko social media pe ne chene ma ana mier pe chene matiri uno ngeo social media kira ke chulo kede chipo mier bet ka waini ko ne ke chulo ke di kristo hama ko inano wich pa fada onen ge pegero ma chulo an mono lutela mo mier no ini lok lok ada ke nyingi inano wich pa wa raj mati ya chwa pegero ma chulo ne o mier lok gin mabe ma gen ti lok ne wang neno ki wajini long wang lo e jwaga inano wich patona wange pegero ma chulo ni abin ka loko je mabejo ma gen tika timo ne pilo bol kui joni tika tote lutela me 11 parliament gi tika tote ento won lu bol kui uno tiyo ki mono me kin gang u loko ngata bero u kero ngata raj neno kongwa miyo chance ki lutela piene corona balo yubgeo parliament ki loro communication pege communication e goe kinga kadong transport communication very close gang pangaro mo kanu miyor pengol piene lok me corona dong ana miyor wacho ko man jowa lutela wa magiti tela manyien en kongwa miyo igi chance go dok chen lok me lok dana tata pebe inano kongwa miyo chance pe watiyo ki mone pe watiyo ki nyeko an ke di kusama aloko pikakana pe bi wachi la tela mo tika wilo an la tela mo maromo wilo an pe chende makane ana miet ke bor la tela chel me loko gin ma ente atimo ne ke lwake chende madira dada pi won jo me ya gago pe obi keji como kot amos gi ka chelo kila gen gi joni ikarma his excellency president Museveni o promising pe lok me tractor eno ni obero a wichi wich go cher go no megi amangi mang pe go no chipo bet ke kejo kone dano cha wache man la gen ge go pe president Museveni man kono okot amos ge pe president Museveni we one po no tractor no upen la tele wunene ikarma okot amos ge gitika pito pe tractor enti kwene en pe parliament kuno so agago kono area mene ma winyo ni tractor po non obedo amangi mang pala tele wu an pa beri ya gago an pa beri ya rea go wen kama ana kwane ento ana tie ki spy ma mega ma tek ma loyo wa kipalo tela mo ken la tela mo ni ka otimo bal kere diro kwat amos ka otimo bal I have right me lori wi kwat amos kala geno timo bal I have right me lori wi ka okien pp otimo bal I have right me lori wi santa okwaro timo bal la mwaka me chwa otimo bal I have right me lori wi tie jo mokene makuberi chan lutela mokene gi tie ya moro makuberi chan go lako tractor ma Museveni miyo me pu pa families member ge ma an bana bidu ki lokre social media abidu gi social media piene ana nge atini ngatu mo ma obetamo mako an peke lutela mokene magiti aticha be ma ana tiga miyo igi announcement ki nyingi ni bene pego bi yene ke makan pego bi ye nenwe in ro mako lutela ma ana kwano nyingi ni wen an pa loko pe chente eno ana loko pi la tela matia tij mabe pi kaka piene pa miero ne peko mak jo agago guchet ka lego dare chamwa ki bod jo adilang pelare ineno watelu tela mabe dak wan lo bol kui pe watiu ki loka dano gini eni kere wa in romo loyo in tie jo mone magi miero bieno ka leyo tela eno leyo tela pege yero ki megi dano piene pe megi dano gi ti parliament pe wegi dano ti parliament pe families member pa jo mone ene ti parliament ka ine yero kom la tela eno ne ichako yero families member gini ni in ka bieno ka tela ba bieno ka tela yam chon kere wa chona ka unu ti ka laro nyako pe yero kono ni kono wona la jo kono miene la jo kono ngo ine chon chura ni ka nyako ye in eno ke di kristo amara safaran picha la pon kaka la mi ngej mabejo ke kaka luo mabene pe ramo keto wa mona komeni ene ma ane pe ket mona koma ento nge kama balo chake ki ye yate lu dir wa ma chon gene go gomo malu tini me 11 parliament pe dongi ramo te yero ne wonu weko dano loko lok ma pol maraj won kaka ko nge kama balo chake ki ye
an afoyo abiro mere ki gwako un